Kwa
talo Yesu, no leo ia i le tu mamau, o le ana lea, o tuina foi le maa i le uno manusu. Petala i atu Yesu, a vese ia le maa, pai mai lea i ate ia o mareta le tu fide o le moti, lea li ie, o ina manongi, a waa mona po whaale nei. Petala i atu Yesu i ate ia, pena o le pai atu e i atu e, a pai e titari tonu, ona e ino lea o le mamanko le tua. Na ratu a vese lea o le maa i lea na tuwai i le ngoti. Na te paa e lea o na kufonga Yesu a whape atu. Lotu mai o te whafta i atu i atu e, wawa e whafonga mai i atu. O ino foi e te whafonga mai i atu e lea noa. Ai petai o whai atu ai, ona o le moto o tangata o no kama mai, ina ia la tali tonu i la tou, ua e a wina mai a. Wa ia ketala i atu ia upu o na langa lea o ia o le tele, la saloe i na sawia i whafu. Na akua i lea i whafu le na hoti, o kuskusia o na mai o na lima i kusi, o kusi foi o na mata i le sosoro. Petala i atu leo Yesu i ate i la tou, tala ia i ate ia, i nā tuatu ia e alu. Pātua tua i lea i ate ia o iutaia e to tele, o i lato ia, na eima mare Maria, ina malato mai atu i mea o whaia i Yesu. O le tolele i eleni, Ia
Tani para ko ya yo ka dia yo mo lo to ya yo ko na. Ta ko ye da we to pa to pa pai. To ke ye da we to ma ki so mo pa ya. Ta no ti ya yo ko ma ma ai ya. Wa ru ti lo ne ni la ko ina tu mo to. Thank you.